Ka Jaintia Tourism and Environment Society JTES kala shem ya kesinjam ban penkubdur itnat bat penjerngam ya kethat lasken Mukla Dry Junction Jawai Bypass. Kani kejing penkubdur itnat ya kani kejaka ke baar spa arphomita kandai da kejing tung ding jingtung ya kisentiu kiskut ki jingka jingker ban shingan ki jingtung nalor kiwe ki rukompen itnat. Kum kejing sedang ban ya chakmat ya kani kejing tumu ka JTES haka arpundril terik jeliu kala penlong ya kejing tung tenrai ding bat tung sentiu haka te kejaka haka jingdon lang u executive member jong ka JHADC uma JC Suyam kum ukongsan kino yalam bat dukhot nongkit kam jong ka JTES nalor kiwe. U presiden ka JTES ma SK Lato ulaong ka sinjam pen itnat kedai shibenta ban kering ya kinong wan jungok kai perthai bat ban penyo haki ya kejing sengu tenat bat pengat jabing hashwa bakin hiar shakileng ki jaka Shanghai ki badon ha East Giant Hills District bat West Giant Hills District. Kadbana kaliang u program coordinator JTES Uma S Luhuj ula kerpat ya Uma JC Suyam ban yarap pisau kumbalailak arpo hajar tingkah na kebenta kini kejing temu jong ka JTES. Ula pentip ru basyen kinong elam jong ka JTES kin lej ban ya kendu yau CEM jong ka JHADC na kebenta ban kerpat ya u ban shim ketino da ka council ban penyat ya kata masa discover Jaintia kaba ka JTES kala dep ban penlong shiphosien bat sange no ha usnem arhajar khandriu namar ke jinghiran haka pisa pilan. Hakajuk kapor Uma Luhuj ulayat huru ba hakapor basdang ningkong ya ka JTES haus nem arhajan riu bon kibriu kimpat suthu bha shapang ka tourism ka badai ka weina ki karkhana ba hetam hapo ka perthai ka bala ban aikam ajam ya ki babun kinong shong shnong hendrai mentapat ka sarkar jelaru kalabu ya ka tourism kum ka weina ki thong ki bhakmat U kongsan Uma JC Suyam ha ka jingkren ulapan pau ka jing snow benyau halor ka jing long jingman jong ki saudong saukun jong ka Mariang om kum ki por menshua ba ka rilum Jaintia ka don ya ka Mariang ka ba itenat ki kshat ki batuj rumpum ki sim ki do ki lum ki wa ki ba itiang ringkat ka leer ka ba pengat hir na ka jing don ki ding ki sit. Ula kenturu ya ki baro ki nong shong shnong ban sumar sukher bat ban penek pensa ya ka Mariang om na kebenta ka bementa hendrai ban perkadru ya ka pateng ban wan. Ha ka baya dei bat kijing kerpat jong ka JTES Uma Suyam ulapan bena ban senyang arlak tingka bat kularu ban ya trilang ringkat bat ka JTES. Nalor ukongsan layo ru ka jingkren na finance secretary ma JM po sngap bat na secretary JTES ma ar lamar nalor kiwei. Ya kajing lang lapan wai da kajing tung ten riding bala shim bentalang ru da kisamla puli ka Jaintia Eastern College Klirian. Jinglong bagi jingman yang geri Jaintia ga ni klam depan sini. Lai hiwon itau dasen lerlo. Kideng gi prau kideng gesek ko mende. Kajing yo chong changan membe go. Tang ni menta wa penjat wa penrami wa penkodi perlu di Mariang. Kini ke environment lalalai ngeduk kekten ngiyong blai ngeduk wasen wasdang ya kepertai doong ya ka ri sumar penek ya keteng ikra ilok umaya em gwangat kumpungan ngeduk chemi ten ngeduk ke kitab Genesis dahikai go i wa kamono ri sumari ya keteng ya kiprau keteng kiset wa penek pensa ki wa mi nakan itu entok iwasi tok wa mi tam iwa bahatam hago penhek pensan ya ga longren yen ge yong ayong pi hago chat ku kiat hago jingkot jing kiat em lo ite ngagan tu pi u ye kre i ga kam rengkat ke mesin go khoi ke mesin go smur ke mesin go klam suba nga ka nong mi kmat kadwon u ye ke ju ke jek hibor ba kian yong re kam tam u pen em kam ka bor ke mesin ke buit kemudian em go happy emale ye nya nim to ye nya semen nga ye nya rengkat dang em gi arngut kidenya gi yonga rengkat kini mo merendam presiden murom ye pi gi nong krek ka ai bor yonga ngadang ong ha sibian ida dang em gi halor da ora kini mo merendam dang ye selok ki da ye chong ki mat kam tam ye gi jing em kam gi yong pi yoluti kini gi sgi da man gi success na iwoni thaw ye nya
Ye bo re bakian yang ngam jo bersama. Memjet ki bro yang ngau mana kau siu cikri tangi umur mai kondomsi. Rejet yang ngau cikri ya. Ya gari janti ya gari lom janti ya gari. Cikri kan ibor. UM hai. Ro tanah rekura. Ban untuk duga te daw ye kre ha pi. Now em legacy we could if he come tam em gini pludi. Em gi kenro guti rapma. Irap len i kantam uri ke ku gari janti ya yong i ke jai bru yong i uman ke kesepti. Kublai sibun kublai cejango. Ini ke thao ini. Thung cái đinh là ni sum tu là ni cái wan te cái ni cái cam to ko put do bentu sisi i cam ga society ko man concern i cái environment ju lại cái tourism qua i open yo suk open yo tanat i cái ni thao na cái ni thao ko du wan ni tai sia sini sa western tia eastern tia yang i te yo kita impression bahwa Yusuf ke society dekat yo cini ga gini dak dia maintain ni ga de hole i te de em ga bentu planning itu yo thui gini gede hadin dekat ni kamu le ya survive ti yo damu em gi pensi ki buru le ni gimrat ni ko diwan dan bite dekat i wa MK mulai dekat fencing dekat jar te siap main jibun waga kamu siap pintu dengan yang PWD dan ini permission bumi gede te hawule i te MK i te tau involve ke sibun ke poisa dan ini daw kawi ke pentah ini tok i request iya chief guest naga pasti yang dan ini wan wo yara bi hite bentah wo ble i fencing iya gini ga thau ya protect gini di dan chau poi gini ga jing kho wo wa yu to chief guest wa aski tuan ke bentah wo hajing itu wo chief guest maka madasnya pintu gini gi nongklam yang i dimension gi ya gini ga program ko jo le i chip house nem menchwa chip house nem nadu arjan ru hadu arjar khan ru te to gini ga discover jantia festival ko hari ki por ko week festival ko man popular bha hari jantia yang i gini ga discover jantia di le ka klen gari jantia to do hejwai Henry kichnong jiwa mem di jan jiwa mem mukawari kichnong jiwa raphe cadu cita cha kuator cadu cita cha chnong rim cita cha natiang nete cha war cita cha dauki cha sokha cha kaleni thau dadep kawari lembag te festival ke discover jantia haku tu por okwa i great ka awareness i bru wa ka environment wa ke tourism to ju emkam ada kecilong di thau iman gi gomiet ibu rawan gi tulis lawan gi ibu yang i daw ya mentoi gi te siau kemen i wa kan ni ngam yo i ro mem kam di bantai i ro di yo i wa kini kam tourism ha kini region tiang i da pu ga cibon da compare i kita gi por 2006 ko sai ko sedang ga kini ga society yang te Dabun kiburu itu banyak mentoy. Jadi imjale naga ni ke kam tourism. Yo kibun ki homestay ki guest house ki hotel ki wadami. Sakini ki thanyam ki East Jantia, West Jantia. Dabun kiburu ki wada imjan ini. Te ni tidau te iga mongan tu laika te ke festival Chip House nem te ongi debiang. Ni bahawa house nem ti man ka awareness DM bahagi bro tadam na i ni bahile wa kam society u man muri ya pi man hitu involve ka poisa ko bon si sen le i lagi hagi ti por san lang rulang nyawlak kamte ralak kejimlut oleh itu te kam society te iwi ongi to de biang hi house nem na de play da create awareness saving le ke financial problem MDI to ongi senge na ine
Tekan ni wan UI wa gini festival lo to man ki ki means kua attract tourist. Dan tidak UI stay support kasih support baru kamter kamtam ha Shillong di festival ki ukut cek ora cisnem dan menteri tourist wangi ila lagan mo hiti poro juman ketuga NS7 ini kalau ni wangi buru pun keleng mentoy ki buru kamtam ki trisong ini serong mukla ki buru buat nawi hagi tu ki por ki WM ketuga stal kadon mentoy ki yok kan ki ni tu kehidupan ki te nadu MD gini ke Discover Jentia MD go to NS7 CI MD kita ke festival ki major festival te ini le ya chongkor khadi kaong i le I member I ule te don request I ya ke district council yo de governor ko ka ni Discover Jentia festival yo organize no ki da council ni ba Kadis Council man hari ni ke festival kawi ke bentang tak ko kaman promote ia culture yang i buru nak lingkis na man ki ra ki culture yang ki chat ki ruai ki show ki bonja ki activities te Kadis Council tawan ke kawi ke sarkar ko promote kita kamjuk le ia kata ke kam employment lembaga tourism taongi tan request ia Kadis Council yo u Cimno ka gini ke Discover Jentia Siki ya organize no bagi bor sarkar discussion te bi rai kete sa sewo tu yang I yo li chem I wo CM yo I ke jing thoi ba kete te siang komen ni udah mo ma jesi I wo man executive member te yo I pun siang ra o kete te request I yo ma jesi wa Dawi kita ke jingkok ini kesini daw lali semi OCM kita ke jingkok ko dawi ko PCP tersenyau bah lalu to iwi ko carry forward kita ke jingkok yang ini nang wa ya MI kita ke regular festival go man gesnem dan kita te ya man ko ke jingkok toy ki buru yang ini MK mo preserve conserve ku protect ka ni ka environment ni sodong sokon M kai but kana ila wa ko ye u protect ko ye u conserve the environment ye man ka di ka thau ka mo man ga ni to e ko thungi ye ki de jo kan mo bi da mi ko wi ka news ko am wa wi po MK mo lito dong kekas Kumkas, hak cisgi ya urin penyiar mesin oksigen. Le todong hai dor ka ni kendi spa ci todong. Des kendi arjan yang spa cisgi. Dele paus ni. Dele imsanya cenya paus na melimut kadon ka pulur itu. Makana makrai. Wasu. Wi ulai itu dah berkali. Wala da kan ni ke trend. Wa kini ki bru yang I wa nga wa pi. Pensi ka gani ka environment the boy they tahu imnya paus nang the boy tang le paus sam la kami ale ra diri dan kita kadau one right kam ke GPS curug open ha tourism ya tourism wala open net sa environment kesukan tu pi kam pi kadang em gerta ki tam sam cekmat nanti benar kat orang mau dapat yang pi buat MKNFT berkat ifaniti kiksugi merik mengui pertama nuring penyiar mesin kila ada I bukan MK ni berkat MK nanti dawan rakyat ketika projek itu dengan komen apa dia senyawa urur berada di sini daw M kata ke orang ke carbon trade dia cuma ada MP tahu di bawah WM gede sih dawan tahu ke dia minta mana tahu kita MT estimation kiwa katuan M ke carbon pi hagi tu gede sih kiwa pi pelang pi wari usumar pi kat ni lek cuagi ke ni ke mentudu catchment area hagi ni ke mentudu catchment area katuan teli gede sih katuan teli giong kita mana dia ku assess M idor
Lambang kata Red Plus. Idor iwo su. Cisin cisna. Dah po India uro aku wi, kiwa dia mentoy yang ni Red Plus tu dah tu kemau pelang. Yang society kemau pelang, dia debon lak, debon puluh rayo lagi. Nah kata carbon trade. Dia jemut. Tahu dah ni keding. Urusan ni yo man ki bukan mentoy dewo su kuasa sorkari. Di era ni kubur, senang kita yo yang dah egamon yo tui kini.